Yes, kanongere mbasuhuze mbifurize kugubwa neza mugire impagarike n'ubugingo. Ngewe ubasuhuza rero ndi Emmanuel nk'ibisanzwe cyangwa se unyite Didrick wa Bush. Turazamutse rero ni amakuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kumera nabi, ariko nkubwira ko ubu ngubu bigiye gusubira mu buryo kabisa bwiza. Leta rero ya Kongo yemeye kubahiriza amasezerano ya Nairobi. Leta ya Kongo yavuye ku izima yemera kugendera ku murongo w'amasezerano ya Nairobi, rero ashimangira ko ibiganiro nibyo byafasha hariya mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo Kongo ibone amahoro, nk'uko byatangajwe na Therese Kayibwa cyangwa se bamwita Therese Kayikwamba Leta ya Kongo rero iremeye kabisa, iva ku izima yemera amasezerano ya Nairobi, ashimangira ko ibiganiro ari byo bizafasha kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo kugira ngo bugire amahoro, nk'uko byatangajwe rero na Therese Kayikwamba waga cyangwa se wanya. Uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo. Nyuma rero y'aho ibintu bikomeje kuba bibi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bwavuye ku izima bushyigikira amasezerano ya Nairobi. Rero minisitiri w'ububanyi n'amahanga Therese Kayikwamba cyangwa se wanya kuri uyu wa gatatu cyangwa se kuri uyu wa gatatu yibukije abadiplomate ko mu izina rya guverinoma ya Kongo bafata amasezerano ya Nairobi nk'amahirwe ya nyuma azatuma igihugu cyabo cyongera kugira amahoro. Rero yagize ati turabasubiramo kenshi ko amasezerano ya Nairobi ariyo aguma ari amahitamo ndetse ari inzira yonyine yo kwicara naho umutwe wa M23. Rero nanone kandi ndongera nsubiremo ko Uhuru Kenyatta, umuhuza w'aya masezerano, akomeza kwishimira ko Perezida Felix Tshisekedi yamuhaye uburenganzira bwo gukomeza inshingano ze, agashyiramo imitwe itandukanye agamije gusoza imirimo ye. Rero mu masezerano yo muri 2022 yabereye i Nairobi muri Kenya, ayobowe n'uwari Perezida Uhuru Kenyatta, agashyirwaho na Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se EAC, yategetse ko imirwano ihagarara, imitwe yo mu mahanga iri muri Kongo igasubizwa iwabo yambuwe ndetse intwaro. Gusubiza rero mu buzima busanzwe abahoze muri iyo mitwe, kubafasha kwiteza imbere no kubaho neza, ni bimwe mu byari byatangajwe ndetse no mu byari byemeranyijwe muri aya masezerano. Mu masezerano yafatiwe i Rwanda ni umuryango wa Afurika yunze ubumwe EAC, cyangwa se bifashijwemo na Joao Lourenco, perezida wa Angola, asaba u Rwanda na Kongo kugirana ibiganiro, by'umwihariko agasaba leta ya Kongo kuganira n'umutwe wa M23 hagamijwe gukemura intambara imaze imyaka myinshi cyane. Rero ni umutwe wa M23 uyu, aho uherutse gufata umujyi wa Goma, ukawuyobora kabisa muri iyi minsi, aho bivugwa ko iyi leta ya Kongo
yari yaranangiye kuva ku izima kugira ngo yemerane kwicarana na M23 bajye mu biganiro kabisa hariya i Nairobi. Rero umujyi wa Goma nkwibutse ko M23 ubu ngubu ariyo irimo iwuyobora, hakaba hari guhirahiswa amagambo menshi cyane bivuga ko umutwe wa M23 ushobora gukora leta yayo rimwe bise Kivu. Iriya leta ikaba izitwa Kivu. Ni amagambo ari kugenda akwirakwizwa n'impande nyinshi zitandukanye, ndetse kandi biravugwa ko hari banke mu minsi mike yitwa Bank of Kivu. Iyi ni banki rero igiye gusohora, ni banki ya M23 irimo iteganya gushyira hariya mu mujyi wa Goma. Abantu bagiye bareba cyane amasitati, ibintu bigiye bitandukanye, bagiye bavuga ko iyi banki ishobora kuba yakwitirirwa iyi leta igiye kuzabaho yitwa Kivu. Andi makuru rero arimo agenda acaracara hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni kugenda wumva amagambo menshi agiye atandukanye bavuga ko iyo leta ya Kivu igiye guhuza n'u Rwanda ndetse bikaba igihugu kimwe. Aya rero ni amagambo yagiye akwirakwizwa n'abantu benshi batandukanye, cyane cyane ku binyamakuru by'i Burundi. Aba rero murabizi ko Abarundi nabo bafashe hasi hejuru hariya mu ntambara, nabo barimo bafasha igihugu cya Kongo kugira ngo barebe ko ingabo za FARDC zakwikura mu menyo ya rubamba, ariko byaranze. Uko umunsi ugenda ucya n'undi wiyongera, niko umutwe wa M23 ugenda wisasira uniyorosa kabisa ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Felix Tshisekedi za FARDC. Rero ni umujyi wa Goma umaze iminsi kabisa uyoborwa cyangwa se unakontororwa n'uyu mutwe wa M23. Ni mu minsi rero ishize aho M23 imaze kwisasira imijyi myinshi itandukanye nyuma yo gufata kabisa hariya Bukavu begera umupaka wa Rusizi. Baje rero no kwisasira Uvira, ndetse bageze mu bice bitandukanye cyane, aho umujyi wa Goma wose, hafi ya wose, aho mbese bashoboye kugera kugeza ibirenge byabo kabisa, bagiye bahafata neza cyane rwose. Ubu rero reka dutegereze turebe ko aya masezerano, nk'uko uyu muvugizi Thérèse Kayikwamba yaba yavuze ko byaba bishoboka, cyangwa se akaba ari byo yihimbiye, wenda Felix Tshisekedi akaba we atasinya ngo yemere amasezerano cyangwa se y'ibiganiro kwicarana na M23, akumva icyo aba basore bagamije ndetse n'icyo bashaka, dore ko bo mu byo bagenda bagaragaza ko bashaka umutekano hariya muri leta yabo, cyangwa se muri leta ya Kongo. Bifuza umutekano cyane cyane w'abaturage bibasirwa bo mu bwoko bw'Abatutsi. Rero ni ibyifuzo bitandukanye M23 igenda ifite, ndetse ivuga ko umuntu wese uvuga ikinyarwanda akwiye guhabwa agaciro ke nk'umunyagihugu kabisa, nuko agahabwa nawe ijambo muri leta, ndetse bamwe bagashyirwa mu gisirikare, abandi bagashyirwa mu nzego zitandukanye za leta, bagakorera igihugu cyabo cyababyaye nk'uko abandi bagenda babikora. Rero ubutegetsi bwa Kongo bwagiye bugaragaramo ibintu byinshi bitandukanye, aho bagiye bakoresha inzangano ndetse n'amacakubiri muri leta yabo, ndetse no mu buyobozi
aho wagera hose kabisa bagiye bashyiramo icyo bita ikimenyane ndetse n'icyene wabo. Ibyo rero nibyo M23 irimo irwanya hariya mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa mu buseruko bwa Kongo. Njye nari Emmanuel, iyi ni Newsline. Kora subscribe rero ujye ubonera amakuru ku gihe.